Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki ken ana, ket ni Jacinta nga agsyuman, ti kadwada iti dakkel a balayda, idi nakita ti agkabsat, ti adu abote, plastik, ken landok, iti bodega da. Napandain lako dagitoy, ket ingkendeng da a mapandag pasyar iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamot agina adda Flora, ken ti mangrugi nga agkabaw nga inana. Pimanaw ti baket, ket naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Dagiti ulila, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Ha? Sino nga taday ta baket? Kabagyan nga tata, papa? Saan nga ta nauyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga akmet nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabaket met. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di ta unag. Linong di ta. Kumit kita ti bakit, manong. Ha? Ay, umunag paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak ubing. Adda ka di makanyo dit ha. At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya? Tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un Lola, saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda basaan nyo. Ay, kunak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama manapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito no nakita da. Ngam saan ka numat? Naawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutan ti contact number mo. Tapno awagan da ka, no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang adamang itulod ken kwa na di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta mo tinagan ko. Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak mo tantayan ti balay may. Lagi pa, tay tulod na ka ija balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola? Kanan? Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray da kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito. Huray sakit. Jack batan mo ti pagawidak.
Saan mo tinadagawid dagiti ko na mga ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. At dapay lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda o may mang sarungkar kadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti baga? At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Ada ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di pabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapim manaw da. Ammo da ti pagsublian da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da kumaitikanan da, no di da agawid. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Tay nakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurotak, tainakmo't makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw, wan numayaw awan ni Lola. Kadwampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing, tapno aw-awiram. Bantayam, tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kuna namat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutok mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igin. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha, saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya mo tinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya mo tinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina kon. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na ya. Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit ang magna ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod, nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abambantayan ta. Nadlaw ko ang manipud awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro, gapotad da ka kompetensya. Nga ta. Natagtagainop ko kit din ti amada.
Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika ti pinanunot ko sakbay anaturo ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Diyak manam mo. Ngam apay akas jay. Makaungot amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola? Inak ngamin agpidot iti buti kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamot bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Panawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Nagsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan numaatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka asuminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbakutan akon. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod ti mag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam, Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako iti grocery. adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di? Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalata, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita day diya babae ah. Masurunak nga rod iti dayjay a babae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidam. Ang mga no ad-adda-adakes ti mapasama. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mat ti ibungan ha, para kadata. Alwada ma. Tama no dakdakes ako nak ti mapasama. Di kagdanag, nalaingak. Diyak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbengan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, Gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang Hailey? Adan ladawan ni Mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayem, ado. Ay, ayan nga tan ni Mama. Barang masarakan tayon dito ka bang ibang Hailey. Sapay ko, Ma. Manong aldawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. O sige nga, bye. Sige, Gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha?
Sano nga adaladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaak mo't ditoy. Adora gayam tinagan niyo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Ay, mabilang Takitaek, noan niya ti address da lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisin at tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.